Yok köp kız görürsüz de beklenmenden mi? Kızlara pul gerek. Ama kim ne iş edersiniz? Menajer bol işmi? Neçə somayla kalas? Şu 15 milyon ne aylık alamı? Neçə som rasxot ederiz? Rasxod bana bir 500-600 min. Mahre 5 bin dolar sorarsalar ne deyis? Kızla indi görüş gerek da. Arz edilen kız bolsa bersen boladı. Yok köp kız görürsüz de beklenmenden mi? Ama köp Olmaz. kızla geledi lekin dükkan. Yok köp almıştır demiş lan. Yok. Çek yok. Kızla ballar taşa kitem ya ballar kızla taşa kitem. Doğrusunu açsam Bonacın gözünü süzmezse bu kayıpın üzüm indiydi. BMW Mercedes. Ya BMW конечно. Real mı varsam? Real. Toykasan. To indiki xudo xolasa bir yaxshi kız taping. Ha yaxşı kız. Ama yaxşısından. Kız. Kız. Skitkeler kim koyup beredi? Skitçiler xudo xolasa birgalikda yaşılı bilan men. Şunu bir halkam yaxşı bolsun lan. Şimdi en arzanda beşken ben biri. Mhm. Şu an geldim lan ben. Şunu arzan koysalar ku. Ava. Lekin kredi baha belent tuttu lan. Ava. Şu arzan bahada kredite koysanız olmuyor. Atib beramiz Naqd pul alınadırğanına. Ha, tushundim. Kredit emas, nolej summani o'zini kredit etib berish. Ava. Şunu özünü. Bo'ldi, tamam. Ko'p Ko'ramiz. beramiz. Ko'ramiz, yuring. Davay. Gittik. Shu 5 million 200 ming so'm televizorni o'zi kredit bahosida, Ava. naqd bo'ladigan bo'lsa 2 million 600 ming so'mga beramiz. Yo'shadan ham yomon kettirdi. Shu narsalar ham kerak da. To'y sezoni o'zi pol avtomat, xolodilnik, gaz plita hamma narsa yetib yotibdi. Shu pol avtomatni endi 8,5 kiloklarni aksiyaga qo'yib berjakman. Ava. Sizga deysiz-ku endi 2,5 millionlik pol avtomatimizni o'zi skitkada 2 million so'mga naqd berib turaydik. Naqda. Ava, dastavkasi bilan. Ana endi bu narsani biza 1 million 600 ming so'mga tushirib beramiz. Kredit ematib beraman shu summani. Naqd Belente bahada. ko'tarilmaydi? Belente ko'tarmayman. Naborot tushirib keyin beraman. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Yana bir narsa. Hozir gaz plita, bu televizor, bu turtun ha. Bu shuni hamma satib qo'yarali. Gap yo'q. Hammasi skitkada. Hammasini aytib beraman. Do'kondan hamma narsa skitkada. Bo'ldi, tamam. Videoni ko'rib yeganlara ikkimize de abuna bo'lib qo'ygan bo'lsalar, skitkada hamma narsa. Padarkasan bu. Plus badar yana. Kelaverasizlar. Dastavka ham bor do'stlar. Ava. Tamam. Ballari urasmı? Yo'q, men umuman o'zi hayotda balak yurt ko'rmayman aka. Ishonmaysiz. Uradi deb eshitganmiz. Yo'q, umuman urmayman. Assalomu alaykum. Yo'q, Navshatas. ne ko'p odam meni matematika o'qituvchi deb taniydi, lekin yaqinda shu Megada ham o'quv markazi asas soliq desak ham bo'ladi endi, xudo xolasa yaqinda ochdik, 2 oy bo'ldi. Aynan necha so'm topasiz? Endi il qatori shu 10-15 o'rtaliq topamiz. Aynan necha so'm rasxot etasiz? 8-7 ketadi rasxota. Necha bola tayyorlaysiz? Men o'zimda hozir bir 60 atrofi, 70 atrofi bola bor. Pulni o'quv markaziga. Yo'q, u matematikani o'zida. Matematika O'quv o'zida. markazi o'zida bir 160 lar atrofida o'quvchi bor. O'qisha tayyorlagan bolalarga o'qisha necha foizi kiradi? Endi men o'zim matematika solmam, foizni unchalik hisoblanman, lekin o'zlari hisoblab kommentariyada yozib bersinlar. O'tgan yil 24 bola tayyorladik. 22 si o'qishga kirdi. Shunda где-то bir 90 dan ziyod bo'lsa kerak, ha? Yozib bersinlar, ko'ramiz. Milliy sertifikat ham tayyorlaysiz. Ava, bizda o'zi asosan milliy sertifikat bor. Prezident maktabi o'quvchilari tayyorlaymiz. Milliy sertifikati hozir aytganimni yaqinda topshirdilar. 3si zakonniy rezultatlar olib chiqdi. Siz qaysi o'qituvchingizni yaxshi ko'rasiz? Men to'g'risini aytaman, Ezbek degan fizikachi o'qituvchi bor edi. Men shunda chaladi bo'lganman desam ham bo'ladi. O'qituvchilar gelik olib biladimi? Yaqinda bir zo'r video chiqardim, shu bo'yicha ko'rgan bo'lsangiz, o'qituvchi gelik olib biladi, aniq. Realmi borsam? Sizlar ko'rsasam bo'ladimi shuni? Ava. Demayman. Men Real emas, Barsa emas. Men Realda turdim lekin. Demayman. Liverpool eng zo'ri. Salah. Musulmonga baribir. O'zi. Shu mashin olib sotadiganlarda ikkidan bo'ladi deydi, rostmi? Yok. Bilmeyin her kim. Yo'q, mashin. Maşin. Tamam. Maşin bu. Mashin zo'r ekan, Navshatas. Maşin satamı. Aynan necha so'm topasiz? Her yıl nasibi. Yaxshi. Aynan necha so'm rasxot etasiz? O'zingizga. Rasxod. Çıkırıp adi. Ya impursini aytish kerak bu. Özüme mi ili O'zingizga. общий. O'zingizga. Etermen 5-6 milyon. Gündan necha mashin Arzan sotasiz? olsa indi bize karang ağam bize egeler maşini köp satıladı bize de. Gününe şu 15 ondan ziyad satıladı belki ama. Ondan sonra. Ha. Onu. Sizlarda vibur neden nerelim bu? Kattaligi, kichiligi, arzoni, qimmati hammasini aytish kerak.
Bize de Karanaga. Mesela 15 milyondan 300 milyona deyirlər. Hava. 200-400 milyonca maşın var. 15 milyondan. Hava 15 milyonla başlayıqladı maşınlar. 15 milyon. 5 milyonla. Hə, 5 milyon. 5 milyondan ta 15 400 milyonca. Özünüzə ən axırı mərtə ən qimmat alğan nərsəniz. Telefon aldım. Neçə son? Şunu aldık. 17. 17 tamam. 1650 mi şunun gibi oldu? Nov maşın binəsi özünüz. Şu Malibu. Şu maşın satadırğalarda 2-dən bola deyir, rastmı şey? Məndə 3. Yox, maşın. Şu 3. 2 ayaqlam, 4 ayaqlam. 3-dənmi? 3'ten. Xatanam 3 mi? Ha. Noşətəs. Şu maşını alıp satamız. Aynen çatam tapas. Aynen şu 3000 4000 tapamız. Gün aynen çatam rasot etəs. $1000 arası oladı. Şu maşın satadırğalarda 2-dən bola deyir, doğru mu? Doğru doğru. Yox, maşın. Şu maşın. Xatındı. Hatım bir ku. Ya kamera bar vaxtında açıldı bu bərbi 3 xatındı. Yok hakikisi bir ha. Hə. Köçesi 2. Yüzəyim getib kamas oldu özüm onunla. Yok üydəki indi gələdi hadi. Dekabirdə. Hə, ülənməz. Yok boyda. Maxra 5000 sonrası nə odayız? Barama. Sevgi mi baylık mı? Sevgi. Pul baxdak kələm. Da bilinmə. Her tarafından. Baxtam et gələdi. Güydürədəm. Puladım verilməsi gerek. Taksiçilərimizə müraciətim var. İşidəkinə. Məsələn, ava. Assalamualeykum. Noşətəs. Və elektrik avtodiagnostika məşğullanıram. Gündən çasom tapas. Ayına. Ayına Ayına. normalni tapamız. Zakonli. Rasxot aytishim mümkün. Yaxşı. Aynan çasom rasot etər. Özüm öncə köp getmidi. Şu ustaxana ballan aylıqı nələri bilən bir 10-15 milyon getər. Şunda bir 60-70 milyon tapas. Həmçəlləməz. Səl azraq bundan. Neçə dənə şagird çıxarğansınız? Şagird indi özəmizi Xarəzm boyunca bolsa bir 10-15 dənə var. Əgər Özbək Vallahi bolsa 100-dən artıq. Fon ustabot çık getdi. İndi özü usta bob gələdi olardan mən yəni. Ha. Usta bob Mələk gələr, aşırıb. mələk aşırıb şu şagird olub gedədi də. Mənə şagird səfana. 15 gündən 2 ay adam yürüydülər. Bunlar neçə sonda şagirdlərin neçə son aylıq alar? Kətdəsi 7-8 milyon aladı. BMW mi Mers? Mers. Sevgi mi baylık mı? İndi sevgi desək kimə nisbətən boluşuna qar idi. Ata-anaya nisbətən bolsa sevgi. Pul baxdak kələm. Bax, pul alt gələr. Yaşlar hunar alsın mı ya okusun mu? Yaşlığa bir məsləhətim. İndi mənəm 30-a girdim. Bir məsləhət versəm boladı. Kim boluşundan qat'i nəzər özünün kəsbində, hunarında professional boluşqa intilsin. Məsələn, Ortaca bokkamasın. yox. Məsələn, elektrik. Başqa elektriklə qılmağan işləri qılıb, lekin biri yamanlamayın, özünün yolunda getsə, həmməsi zor bolar. Neçə yıllıq staja egəsiz? Neçə yıldan bəri ustaçılıq edir? İndi ustaçılıq şu 10 il oldu. Şəhərçilik həm qoşub hesablasaq bir 15 il var da. Şu Bağat xalqına bir müraciətləriniz var mı? Bağat xalqına taksiçilərimizə müraciətim var. İşidəkinə. Məsələn, ava. Bu yana getişimdə ya bizəni klientlə çıxıb getişində bunlar yola çıxıb duradan. Mən İrandan gələn maşınları görüşüm üçün bir 1,5 metr çıxışım gerek. Bu da yəni mən maşının bir 2,5 metr əldeyə çıxıb durar. Bir ana ötüb dursalar biz arkadan çıxıb getədik. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Avto elektrik mi? Şagird mi usta mı? Başlı usta. Kaçtı usta? Ha. Neçə son tapas? Maxara $5000 sonrasan o deyil. $5000 sonrası ömründe o pulu görəmmisən demə. Bərəsin bərbisin. Oylanıb görəmiz. Bağ mı özü? Onu tapıladı. Tapılam. Neçə yıldan bəri şəhərsiz? 5 yıl bolaşı geldi. Bir yarım yıllık hem. Toy qaçan? Toyunda böyle 2-3 yıllara odaqlansa. Bağ maxı? Hazırca yok tapamız. Sağ ol. Post neçə son, istoriya neçə son? Postum $10.000, istoriyam $5.000. Sizi Özbek kinoda qaysı aktyora oxşatadılar? Ulubek Kadirova. Oxşatadılar. Ona aytəkərlər, mənə oxşaydılar deb. Özbek kinoda qaysı rolu icra etgan bo'ladi deysiz?
Yo, men Özbek kinolarda icra etdim ben, lekin Polat Alemdar'ın kinosuna yaş vaqtim chaqirdilar, barmanman. Qaysi rola? Endi aytmanglar vaqti, chaqirganlar barmanman. Endi şu Türk seriallarından qaysi birini rolunu icra etgan bo'ladi deysiz? Kemal yaqinda telefon etdim ha. Nixonni, kedisi Kemal. 10 nima chiqasanmi deb, men aytdim ishim bor dedim. Jahongir Otajonov tanishmi? Sakalları silkildiydi. Kim u? San'atkor-ku, populyar hozir. Men doğrusu Navruz Sabiyev bilan Jo'shqin Janobekovni ishtamazdi. Boshqa artist deb bilmayman doğrusu. Kim? Ne hoş eder? Bize ne oldu tanışıyor? Navandan yürütmüş. Ne ola bak dedi? Şu fast food, hot dog, shawarma, cheese, kazılı hot dog, Kazılık oldu ama. ba, sirni shawarmalar ba. Cuma günleri skitkem koyganmız. Cuma günləri deniz kit ya bak. Cuma günü adını skitke ba. Başka günlərə nə? Başka günlere özü hemişe özü bakası öz gelmedi. Hemisi bir kıl bakada. Lakin cuma günü esası özün senasında satıladı hesabı da. Paydadan geçir. Paydadan geçiledi cuma günü. Ya 2 tane alsa 2 Aa, mesela geledi 2 tane sirni shawarma aladı. ama 2 tane banışlayanları koşup vereme. Bonusuna, besplatni. 5 pul. Pula öz yermeyen sirni shawarmanın hem şu vaxtında mesela hazır bakasını çıkıyordan bolsa 5-ci gün cuma günü hem şu baka oladı da. Bu Keyin sirni shawarma ba, tost ba, keyin kazılı hot dog ba. Herkesinden 2 tane aladı. 10 tane alsam mesela 10 tane enar koşup vereme. 2 tane keminde 2 tane aladı ve yani gitti. Ve yandan çelan alsa şunçeler enar koşup barla veredi. yarım gece saat 1'de geldim geldi tamam mı? Ya Telefon vursam işiydi. Sebdan 4 eşeğimiz. biri bağatda nömer deyin de açsa bolam. Ne evvelan barxuda her qaysını özünü onlu ba, lekin evvelan barxuda hiç qaysında qalışmaydı deb cavab ver eləmə. Hiç qaysında qalışmaydı evvelan barxuda. Koşveləri, çayların ben turundum köpünü bilmem lan. Şula neçə xeyli var bir de. Bir de məndə aparatda çıxadan kofe, zernoy kofe boladı məndəki. Ya ximikat, ya paketli, nə emas. Çist kofenin özü, ya dana-danalı kofenin özü. Tak, bunda americano var, espresso var, cappuccino var, latte var. Xalasalar raf taylap verələ mən. Xalağın kofesindən taylap verələ mən. Lakin məndə həqiqi, orijinal, yaxşı kofe